viteške krajiške brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine 28. septembra 1995. oslobodili su obronke Manjače i vodili žestoke borbe kod sela Orljana. Zatim slomili odbranu neprijatelja od Mačkića Glave do Sitnice i zakoračili na Banja Lučku opštinu. 17. je izbila na drugi vrh Manjače, Tisovac. Znači, samo je Lunjevac viši. Drugo, taj vrh je neki 4-5 km zračne linije od ove hidroelektrane. Tako da mi u tom momentu da smo imali još jednu brigadu u drugom ešelonu dovedemo, mogu reći da Banja Luka ne bi ostala popunjena sa narodom. Oni se iseli iz Banja Luke. Mi nismo dobili rat, mi smo izgubili rat. Ja sam dobio sve bitke, ali sam izgubio rat. Oni su došli 15 km odavde, da su dobili signal da idu dalje, on bi ušli u Banja Luku. Ja sam stanovao tu gdje stanujem, cijela zgrada već na točkovima i gleda kako da šmugne i pobjegne. Narod nije bio spreman da se ni